Dobar dan ljudi, danas ću vam pokazati kako da ubaciti intro u video sa pomoćom Windows Movie Maker. Sad uzmite intro koju vi želite. Evo ja ću ovo. Sad ga uzmite i ga ubacite ovdje. Sad izaberite video koju želite, ja ću ovo. I sad intro stavljate ovdje, a do njega video. I evo ga. I kao što vidite, to se spojio sa video. I sad možete neke napraviti efekte, evo ovako na primjer. Evo sad ko da se pojavi. Gledajte, možete i to, možete i da stavljate ovako. Sad samo da se otvori, malo baguje. Evo ga. I na primjer ukucamo sad molim vas subscribeujte. I evo ga. Sad ga stavljate na kraju ovo. Evo ovako. I sad evo ga. Da vidimo. Eto, ovo sad. Možemo stavimo i tu ovakve efekte. Evo ovdje. Evo i sad da snimite video, užite Publish Movie ili kod vas piše Save Movie File. Sad možete vi ko želite da ga stavite, ja ću u kompjuter. I evo gdje da ga stavljate video, evo ja ću na desktop. I sada idemo next, publish i čekamo da se napuni. Evo sad. I kako što vidite, to se napunilo. Sad evo ga video. Da počekamo malo da se uključi. I evo kako što vidite, intro radi. To je to ljudi što se tiče ovog tutoriala. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao.